Srbija i Pixi ponovo razočarali. 1 bod od 6 mogućih iz 2 utakmice. Šokantan remi protiv prvaka Evrope Španije. Jako dobra igra i želja igrača u toj utakmici, ali jedna mana je tada je Jović promašio prazan gol. I to je razlog njegovog neigranja u kontinuitetu i gubitka samopouzdanja. Srbija je u tom meču igrala dobro, ali nije realizovala svoje prilike odlično što se odbranila i odigrala nerešeno protiv prvaka Evrope, aktuelno prvaka Evrope, reprezentacije Španije, ali ispostavit će se da je to bio samo jedan bljesak koji nije dugo trajao. Već u narodnoj utakmici protiv Danske Pixi je izbacio Živkovića iz prve postave i ubacio Grujića za još defanzivniju igru i to protiv reprezentacije Danske. Zaista onako nejasno zašto je to Pixi uradio i Srbija je samim tim izgubila nekreativnosti u napadu, tačnije u završnici. Što se tiče te utakmice, greška Nedeljkovića prethodila je tom golu, dakle nakon njegove greške Srbija prima gol i od tog momenta Srbija pokušava nešto, ali ne uspeva Samardžić da realizuje svoje šanse. Prvo poluvreme se završava vođstvom reprezentacije Danske, da bi u drugom poluvremenu totalni raspad Srbije usledio, bezidejno neko napadanje i onda je Danska ponovo kaznila Srbiju, Polsen makazicama kažnjava Srbiju jednim fantastičnim pogodkom i reprezentacija Danske vodi sa 2:0. Videvši Pixi da ne zna šta će, on ubacuje još 2 špica, još 2 centarfora, Jovanovića i Ratkova, i od tog momenta Srbija igra sa 3 centarfora, dakle Jović, Jovanović i Ratkov. Od tog momenta Srbija ne može da sastaje bukvalno 3 pasa, Rajković šalje duge lopte na 3 centarfora koji greše u dodavanjima i koji jako lako gube loptu. Tu mislim i na Jovanovića. Jović se krije od lopte, a Ratkov je potpuno onako trčao u prazan prostor, uopšte nije gledao gde je lopta i tako dalje. Tako da niko realan i niko ko se suštinski razume u fudbal od trenera neće staviti 3 centarfora. Dakle, svima je jasno da oni ne mogu u polju da budu dobri. Fudbal je igra u polju i moraš da imaš jednog centarfora koji zna da da gol. Međutim, kada imate 3 centarfora, onda gubite tu igru u polju i prosto igrate bezidejno onako. Dakle, to zaista nikad nisam vidio, to sam vidio samo kod Pixija da koristi 3 centarfora. Dakle, kao što sam već i rekao, Srbija samo 1 bod od 6 mogućih. Isto smo i Euro počeli, dakle mi smo izgubili, samo tamo bilo obrnuto, tamo smo prvi utakmici izgubili od Engleske, da bi u drugoj utakmici odigrali nerešeno protiv Slovenije. Dakle, Srbija je i na evropskom prvenstvu posle prve utakmice osvojila samo 1 bod i sada samo 1 bod. Dobro, jeste bilo protiv Španije i sjajno, ali da je Srbija primila gol, ko zna šta bi se desilo u toj utakmici. Srbija čak mogli da pobedi u tom meču, ali to je bio bljesak. To je bio bljesak i opet i Živković je dosta pomogao u prvom poluvremenu. Međutim, videlo se da protiv Danske izbacivanjem Živkovića, ubacivanjem Grujića, još defanzivnijom igrom, bez jasne ideje u napadu i bez dovoljno brzih i kreativnih fudbalera, Srbija ne može da realizuje svoje šanse. Ja sam želeo sada da pročitaću poslednjih 10 utakmica reprezentacije Srbije pod vođstvom Dragana Stojkovića Pixija. Dakle, Srbija na poslednjih 10 utakmica, ako se vratimo unazad, dakle ako gledamo od
od te poslednje utakmice u kvalifikacijama za Euro. Srbija odigrala nerešeno sa Bugarskom 2-2, zatim poraz od Rusije 4-0 u prijateljskoj utakmici, zatim pobjeda nad Kiprom 1-0 u prijateljskoj utakmici, zatim poraz od Austrije 2-1 u prijateljskoj utakmici, zatim pobjeda protiv Švedske 3-0 u prijateljskoj utakmici pred Euro i zaista je bilo dobro, ali nekako izgleda da je i to bio samo jedan bljesak. I ne treba zaboraviti da Švedska nije više ona Švedska koja je igrala evropska i svetska prvenstva. Švedska nije igrala ni prošlo svetsko, pa ni ovo evropsko koje je već sada prošlo. Zatim na evropskom prvenstvu Srbija je izgubila od Engleske 1-0, potom 1-1 sa Slovenijom, gol u 95. minutu, tačnije 90 plus 5. minutu kako kažu, i onda Srbija u trećoj utakmici na evropskom prvenstvu 0-0 protiv Danske, gde je imala samo 5 šuteva Srbija, a Srbija je morala da pobedi i da ide u osminu finala, ali Pixi je odlučio da samo da ne izgubi, da ga niko ne bi kritikovao. Zatim Liga nacija 0-0 protiv Španije, jedan bljesak. Međutim, ajde da budemo realni, samo prvo poluvreme je bilo dobro protiv Španije, u drugom poluvremenu Srbija je potpuno onako igrala defanzivno i ne možemo baš da kažemo da drugo poluvreme je bilo dobro. Ono što jeste bilo dobro to što je Srbija odbranila, ali prvo poluvreme je bilo dobro protiv Španije. Dakle 0-0 i poraz od Danske 2-0 u Ligi nacija. Dakle, na poslednjih 10 utakmica u svim takmičenjima, računajući naravno i prijateljske utakmice, dakle, Srbija na poslednjih 10 utakmica postigla samo 8 golova, dakle manje od gola po meču prosečno, i primila je čak 12, dakle više od gola po meču Srbija prima. Dakle, jednostavno, šta reći, sve gore i gore, mada mislim da smo, to što sam nekako i želeo da slikovito opišem, a i opisat ću, mislim da je Srbija nakon svetskog prvenstva bila na ivici provalije. Tačnije, Srbija je bila na ivici provalije do evropskog prvenstva, ajde da budemo realni. Ipak smo se plasirali na euro i tako da. Znači, Srbija je bila na ivici provalije do evropskog prvenstva. Nakon evropskog prvenstva, Srbija je pala u provaliju, pala je u tamu, u crnilo i Srbija ne može sa Pixijem da se izdigne iz te provalije. Srbija je u tami, nema način da se izvuče iz te provalije, nema s čim da se izvuče iz te provalije i odlaskom Tadića, koji je naš najbolji asistent u istoriji, ne samo Srbije, već ako računamo i Jugoslaviju, iako je on igrao samo za Srbiju logično, ali ako računamo našu reprezentaciju, kako god se zvala, i Tadić je najbolji asistent u istoriji našeg reprezentativnog fudbala. Odlaskom Tadića mi više nemamo kreaciju i Srbija odlaskom Tadića više nema jednostavno igru i kreaciju. To se videlo i na evropskom prvenstvu upravo, i bez tog tandema Tadić-Mitrović više ništa neće biti isto. Čak i da se Sergej Milinković-Savić vratio, nikad neće biti Tadić. Samardžić je talentovan, ali nije Tadić, i ono što je još jedna stvar, to je da je velika greška što Birmančević igra tog wingbacka, jer dosta gubi energije, što je i sam rekao, tako da po mom mišljenju to je jedna velika greška Pixija i Birmančević treba da igra klasično krilo i treba vratiti i Kostića i Radonjića, treba pozvati i Zukića koji je fantastičan, igra u Wolfsbergeru 23 godine, treba pozvati i Ljujića koji je najbolji vezni Mađarske lige, igra za Ujpešt, kapitan je tamo, igra fantastično, i sada će neko reći Mađarska liga, pa ta Mađarska nas je 2 puta pobedila u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Tako da, šta reći, a ne zaplakati. I naravno treba Pixi da zove i Sedlara, on je u Alavesu, oporavio se od one teške povrede, igra sada tamo ponovo, treba da vrati Spajića, ali i kada bi Pixi pozvao sve te igrače, da, naravno ne smemo da zaboravimo Topića iz Family Sa, dakle, čak i kada bi Pixi sve njih pozvao, o tim igračima o kojima govorim, to suštinski ništa specijalno ne bi promenilo, jer mi zašto, objasnit ću, zato što
taktika je užasna. I u današnjem fudbalu je taktika nešto najvažnije prosto. Vi ne možete da igrate vrhunski ako nemate taktiku. Dakle, taktika je danas važnija nego ikada, fudbal se promenio, danas ako ne odložiš loptu iz prve, onda će da te udvoje, utroje, izgubit ćeš loptu i tako dalje. Tako da, fudbal se promenio, teže ga je igrati i moraš zato da budeš organizovan, to je tvoja ekipa, da bi mogao da probijaš protivnikove bunkere, da izneseš loptu pod presingom i tako dalje. Srbija je u jednoj teškoj situaciji, ali da bi Srbija se izvukla iz te situacije mora da Dragana Stojkovića Pixija otpusti i to je to. Dakle, ako Pixi ode, Srbija može da se nada da će se plasirati na svetsko prvenstvo, ali ako Pixi ostane, mislim da Srbija ne može da ode čak ni na svetsko prvenstvo. Dakle, Pixi svakako ima ugovor do svetskog prvenstva, tačnije on bi vodio Srbiju kada bi se mi plasirali na svetsko prvenstvo, ali mislim da Pixi u ovom momentu nema više snage, a i neće moći on ni da motiviše realno toliko te igrače. On je podmladio tim, ali mnogi igrači nisu tu, tako da pitanje da li bi oni igrali. Tako da moje neko mišljenje da Pixi mora da ode, ali on to nikada neće učiniti dok se ne završe te kvalifikacije svetskog prvenstva. Tako da jedino bi taj kiks Srbije, dakle da se Srbija ne plasira na svetsko prvenstvo, to je jedini način da Pixi dobije otkaz. U svakom drugom slučaju Pixi neće dobiti otkaz i Pixi će ostati i nastaviti da, što se kaže, prodaje maglu i da maže ljudima oči i ostalo. Jednostavno, Pixi nije stručan i on nikoga nije vodio u Evropi. On jeste vodio Srbiju na Evropskom prvenstvu, u Ligi nacija, u kvalifikacijama, na svetskom prvenstvu, ali jako loše. Dakle, jako loše vodio Srbiju. To je ono što je suština. Mi sad možemo da pričamo, polemišemo, ali on je vodio samo Japance i Kineze. Ok, uzeo je tamo milione, sa Nagojom je osvojio Japansku ligu i Super kup, ali to je neka prošlost, to je bilo pre 14 godina. Pixi mora da ode jer ne zna da vodi Srbiju. Sada, ko bi mogao da bude naslednik? Mi imamo dobre trenere. Mislim da Jovanović, koji trenutno selektor Grčke, koji je sa Apoelom 2012. ušao među 8 najboljih klubova na svetu praktično, i najbolji igrači na svetu igraju u Ligi šampiona. Znači, on je sa Apoelom Jovanović uspeo da stigne među 8 ispod Real Madrida, ali ko šta može da mu zameri? Sada je selektor Grčke, sa Panathinaikosom je osvojio kup Grčke, preuzeo je grčku reprezentaciju i Grčka posle 2 utakmice ima 2 pobede u Ligi nacija, doduše oni su u B Ligi nacija, ali nema veze, imaju 2 pobede protiv Finske 3-0 i protiv Irske 2-0. 5-0 gol razlika, nijedan gol nisu primili. Zaista jedna dobra igra Grčke pod njim i nažalost on nikad nije dobio priliku da u Srbiji, nikada nije dobio priliku da vodi Srbiju na nekom takmičenju. To je ono što je tužno i što je, nažalost, i realnost organizacije u celom našem fudbalu. Zatim Veljko Paunović, koji je svetski prvak sa Srbijom u 20 godina, to je dugo uzrastu 20 godina, 2015. godine. On je nekako čovjek koji može da izvuče maksimum iz igrača, dobar je taktički i mislim da bi Srbija i prošla grupu na takmičenju, sve preko toga bi bilo jednostavno nešto nezamislivo, ali Srbija ima trenere i čak mislim da bi i Drulović bolje vodio od Pixija, upravo sam o tome i govorio i mislim da i Drulović može da vodi A-tim, zašto da ne, nemamo šta da izgubimo, mislim da je bolje da promenimo svakako Pixija i da će samim tim svima biti lakše, kako gledalcima, tako i igračima, i onda će se sigurno svi odazvati na poziv i ono što je zanimljivo, on je sad selektor Srbije u 21 i igra u formaciji 4-3-3, normalnoj formaciji i to je to, mislim da nije samo formacija, možda imaš i akcije, ali mislim da bi
Drulović bio dobro rešenje u ovom momentu, a kasnije neka dođe Paunović ili ako ne, Jovanović nakon Grčke neka dođe nakon svetskog prvenstva i to je to. Mislim da Srbija mora da nađe rešenja i ima rešenja, ali u ovom momentu samo je Drulović slobodan, tako da neka Drulović preuzme A tim, a Pixi neka se vrati u Japan i to je to. Mislim da je to rešenje za sve. Mislim da je to ono što je najbolje za sve koji su navijači Srbije i za Srbiju kao reprezentaciju i za igrače, za sve najbolje da Pixi ode. Nažalost, Pixi nije otišao je Tadić. Ili, na primjer, u košarci Pešić više nije selektor, ali samo Pixi ostaje uprkos očajnim rezultatima. Dakle, da ponovim, na poslednjih 10 utakmica Srbija je ostvarila, verovali ili ne, samo 2 pobede. I to protiv Kipra 1-0 i protiv Švedske 3-0. Verovali ili ne, Srbija samo 2 pobede na poslednjih 10 utakmica. Pa to sve govori. I to u prijateljskim utakmicama. Znači, užasna igra. Tako da, to sve govori. Srbija će u oktobru odigrati 2 utakmice protiv Švajcarske u Leskovcu 12. oktobra, odnosno 3 dana kasnije protiv Španije. Ja mislim da će Srbija možda odigrati nerešeno protiv Švajcarske, zato što Švajcarska igra zaista loše. Jeste da je Švajcarska pobedila Srbiju na posljednja 2 svetska prvenstva, ali razlozi za to su naši loši selektori, Krstajić i Pixi. A što se tiče tog meča u Leskovcu, bit će pun stadion, tako da navijeće, ali mislim da švajcarska reprezentacija jako loše igra nakon evropskog prvenstva. Oni su izgubili 2-0 od Danske i izgubili su 4-1 od Španije sa igračem manje. Znači, totalno nevjerovatno. Španija imala igrače manje i pobedila ih je 4-1 i to je Španija pobedila Švajcarsku kao gost. Znači, Španija potpuno onako bila u deficitu što se svega tiče, ali je glatko pobedila, bukvalno razbila Švajcarsku. Tako da Švajcarska jako loše igra, samo jedan gol su dali, primili čak 6. Ja mislim da Srbija čak može da odigra nerešeno. Pobeda bi bila po meni iznenađenje, jer Srbija jako loše igra u napadu, ali možda nerešeno 1-1 nije nerealno. Pobeda Švajcarske nije nemoguća, ali ne znam, nekako ne verujem da Švajcarska može da pobedi, jer što igraju jako loše. Mada opet treba imati u vidu da su nas pobeđivali, zašto nas ne pobedili i oni ostali u ligi, u A ligi, a mi otišli u B. Nije nerealno, tako da poraz Srbije u tom meču će sigurno značiti i ispadanje iz Lige nacija i tačnije iz A Lige nacija i pad u tu drugu u B Ligu nacija. Protiv Španije očekujem 6-0, ali bez šale, zato što to se nije desilo u Beogradu, ali zašto se ne bi desilo tamo u Španiji. Dobro, da li ću pogoditi rezultat ne znam, ali poraz 100%. I nakon toga u novembru završava se grupna faza Lige nacija. Srbija će odigrati protiv Švajcarske 15. novembra u gostima i 3 dana kasnije 18. novembra protiv Danske u Srbiji u Leskovcu. Hvala na pažnji, lajkujte ovaj video, komentarišite, zapratite moj kanal, šerujte ovaj video, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!